Vučić je u Nišu istakao da opozicija ne radi ništa osim što napada njega, njegovu porodicu i prijatelje i poručio svojim pristalicama da ne uzvraćaju na to, nego da pobeđuju radom. Hvala vam što ste istrpeli i izdržali sve moguće napade do sada, jer nekako znao sam da mnogi koji su protiv nas neće birati sredstva u tom obračunu, da će da rade sve što im padne na pamet, da izmišljaju, da vređaju, da rade i protiv Srbije samo da bi se dočepali svojih fotelja za koje misle da su ih zaslužili. A čime su ih to zaslužili? Pljačkaškim privatizacijama, otimanjem narodne imovine, neradom, uvredama i programom koji se sastoji samo u tome da mrze i mene i vas i svakoga ko ne misli kao oni. Postoje interesi mnogih ljudi iz polja i iznutra koji bi hteli slabu Srbiju, da nije jaka i da ne može da se suprotstavi, ukazao je on i naglasio da se zato ne sme dozvoliti da opozicija zemlju vrati u prošlost. Razlika između nas i njih mora da bude u tome da mi poštujemo njihovo mišljenje, ne slažemo se, čvrsto držimo svoje, ali smo spremni da čujemo svakoga ko drugačije misli. U tome je razlika između pristojne i normalne Srbije za koju se borimo i Srbije koju oni hoće da nam nametnu. A mi Srbiju mržnje nećemo da prihvatimo. Prema njegovim rečima, podaci koje je dobio u utorak uveče govore da su šanse za pobedu pola-pola i da je zato potrebno izaći na izbore u što većem broju, jer svi koji ne izađu glasaće za povratak u prošlost i pljačkaške privatizacije, a to Srbiji ne smemo da dozvolimo. Dali smo Nišu 210 miliona za fasade, završavamo koridor 10 istočni krak, završavamo koridor 10 južni krak. Radit ćemo sve na tome da uskoro otpočnu radovi na putu Niš-Priština, a oni koji kažu da je to veliko-albanski put, hoću Srbima i koji su poreklom sa Kosova i Metohije i onima koji žive na Kosovu i Metohiji da kažem, ti ljudi koji to pričaju hoće da vam kažu da je Gračanica deo Velike Albanije, a ja vam kažem da je Gračanica Srbija, bila, jeste i biće. Vučić je upozorio da se 2. aprila odlučuje o budućnosti i sudbini zemlje i da zato vladajuća koalicija mora da pobedi i da pokaže da Srbija hoće da radi i živi od svojih ruku, a ne od tuđe milostinje. Ali je nama potrebno povezivanje sa svima, i sa Srbima, i sa Albancima, sa apsolutno svima koji hoće da žive normalno, koji hoće da žive u miru i nikakav problem sa tim nemam. Najvažnije je da sačuvamo mir i stabilnost i da sačuvamo slobodu i nezavisnost naše Srbije. Sloboda i nezavisnost Srbije znači da vi, građani Srbije, da i vi odavde sa jugoistoka Srbije odlučujete o sudbini svoje zemlje, a ne bilo ko sa strane. Nijedan ambasador ne može da odlučuje u vaše ime i neće odlučivati. Nećete moći da rušite srpsku vladu i predsjednika i nikom sa strane nećemo to dozvoliti, zaključuje Vučić.